Radio SI Main Stage. Tisti dan v trojki si trkala na vrata, ko jaz v svoji sobi sem še stal gatak in ves zaprepaden, ker spet je zmanjka časa, od nekdaj malo smeden, pozabil sem vprašat, če kdaj, nekdaj, le daj, pozdravi me, če kdaj, nekdaj, le daj, pozdravi me, daj, pozdravi me. A boš? Kje na celem svetu, prav midva sva se našla, jaz ti prinesem rože, a v tvoji roki flaša, tam daleč na planetu, kjer ni prostora časa, kjer jaz malo pinjen, pozabil sem vprašat, če kdaj, nekdaj, le daj, pozdravi me, če kdaj, nekdaj, le daj, pozdravi me, daj, pozdravi me, daj, pozdravi me. Se me boš kdaj pozdravila, a ne? Daj, pozdravi me, 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 daj, pozdravi me. Pozdravi me, če kdaj, nekdaj, le daj, pozdravi me, daj, pozdravi me. All right. Main Stage. How we feeling? Radio SI Main Stage.